Okay, we are lot. Okay, Anna for it well. I just do you now to get when you can. Tin wa don dong la ling la ba we ke ta ji ni. Mm. Um your panelist Mathieu Khan, your Lady Grace, ke your Omega Fred Ngomukwe. Fred, have we got you? We seem to have lost Fred, eh? Hmm? I think we have lost him. You come back and network because of rain. Can Rain. you hear me? I can hear you. Okay. Yeah. Yeah, I think we've lost Fred. Yeah. Okay. Okay. That's a shame. I hope he will come back. Yeah. 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 Hopefully the other panelists will join us soon. That's Ben. The Ben. We hope to have the Chief Mufti of Guru to join us later on. And the Ben will dong you there. Kita dong batia ke yang ni. Anong Amir nong macak tong kingi tua. Ikum la dong matin ni. Dong matin ni wati ke ko ngi ma mu te permi ni wa. Ti ni mesilam. An kono anamir ko gen anang ngi yu. An ipan na mana kami ganda. Ile ibi kita ma pana ibi no. Wapana ma min ani uno TK chứ đừng amin ok lo check amin ok lo check ni miero ki gok ni no melega pa Islam no no legi ti abit manjuro no ka o ti abit mo no miero ki lo school lo no ti abit no one po pano bien mo ni no me ki mi war Islam ai Ti ambitiel dok wa dok classroom. No wa dok o dok kwan. Ting chabien no ke mi no war ke Lucas style mono ting chabien yeah. And I get kom di me Islam be no. Kidong karma ti ko ibi ana tiel entire school. Mau no school ma gamo dano atira tira la bon kid dini mo pen school ma petiki religious affiliation. You don't gamble tira ma you know what do tira Muslim for the yemada. Malako no one la rema mo a kid no be Muslim. See no what you get mada. See where I'm young. Lo kum Islam mene kenyu. Kidong karma tira university. University Anabidin, the whole Maglone University Hall. Mono Anna a bit shall one come may get your paper particularly. Ento University Benatiki Ludirum can amount in Giloid Mucanis, you know, Arwate key Ludirum may Islam where I gay. Labora Shell, Mono, Panu Quedebene, a Cachele Medical School, and no Ben and bit Islam. She Unyuta Bookman may Islam Panama Iloni Koran. Chu Ana Kwan Koran. Aneno Girango Mati. She don't nature take a canyu. Man up to with you, Kitana. Anna Yaked. Gumu pay the bear. Ni Karmana being in the UK. Look me diversity peer tech mother. You don't pull it. In any Dana Wang, Dini Wang. You can give me rom to our a TUK Ludir Islam Mapol Madam Dog Gilua Kagitiki Kachok Moski Moka Punidano he wearing a look mater Imwaka Eliverio he Parfiel no got Gaddafi. To a chair Libya, very to be a chair. You can go on there, mother. And it can go up and go one minute. And what chair
Islamic University nino kunu nino mom kikunu mano kan no bet chinja bete kikunu borgene no is the first day of the week and look the mano the week they return to work in they kero obiru wele Islamic University chidom gulo lo mapol madai lok medine well olo an wa ni a tiki ngi kum lo me Islam te ngi ni ha ni a tiki ni ye en ngi ya man dini da war ki ngi ni ti ba to well team I think ki miri mada me jollo move team ko ni en ba taw don binu ka lo kedwa medo ngi ba go ki ye mi no bene ngi Dr. Gammo pe ma go nyolwa to er be ti kede yeah chi ban mer put what take man Lady Grace ka mi kara da in non kang ni bene mo dana da apoy me apoy viewers na te neno wa e kama papa ti me wakija wachako meeting late watika por welo wa ma war ma ena mufti bara winyo ni loka kot ti ma tek tutwal bulu ki mai kare ena go wer bugale so watika por de kibera loka dini me Islam ene kata no tino meta wanyang kede polo wan ben wa chako neno loka chako mi loka dini tutwal itar pa min but no bena watiki pagera family members mugo puni mo no gen bene ibon tin la lia but wachera gange kar me id en celebration me idie we no wachero Yeah, I'm getting a feedback, so let me just. Okay, so dini ne em dong ngej dini ano ne kidong dini me Islam kita no na kere. One nano o polo wa chako neno ne ke chalo ka ini don gulu kenyo bene e neno families mago bino polo families mago bino ke wako but ko gino kita gitimo kede kai neno pe bo ke bedo wan jo manu wa ne dan manu Christian no kira chuli ko gino pe bo yeah. So ene yang eno en lo mo kera ma Dr. Chai tika wajine ni kar pa mien ki dong bikai biru kai lo kan en lo ka de biru ki jom bin mo kene weng yeah mieri tu ting down when ma bo ene ni twa to twa lo eno yeah ki benara wori lo Arab ma kama Islamic kama Islam ene dini ma bir ma pol ma bedo ka were mo to twal bodge cha neo ki kwoge kwoge merep ka ma joma gi ti moderate kwoge pe bo ki mwa yeah em kunu ka yin che neno be da ri wachi ki kwone ene bene be pien ka yin che kunu ka chari cha bero ni cha dini dano gi chera gi joma gi tigi do ka ma gi chera le daru ya do ka gi tulo gi chera ka le gi digi dini no be gi mo poti ne ber ka yin o ma cha me le ga ti be pe ki bisa bi ni yeah so kira get kwoge ma ana ner kita ner gi kede en yeah so ataun long ba na romo loko na kong BDN yeah apoya
Poi da me. For Lady Grace. Fred. Would what take a call away to us? Yes. Waka. Yeah, ana poya twal. Ana miro chako mega ki angol mukene ni ikare mawano don puri ci wano neno binu pa dul mapapat magen gi ye ikit dini magen giti iye gen go yope ci go yobu dul mo gulu kany makilone alpi aye actually religious leaders peace initiative kama ini none kelo ka chel katoli kelo ka chel protanti kelo ka chel silam kelo ka chel orthodox kelo ka chel dini dujuma pat ngech matut madong uchago bino tutwale bot wayun kany ilokum silam ena ye kare madino chago ripe matut chidano nene karno wana cheldo pien ikare duchu kaka choketie kare duchu kayoptie ino lotela dimi ni man duchu no gen gitie ka chel kitiu tich ka chel kilego lega ka chel up to the period ma look me way of the cross pangyo ka duana tika winye network rajba mero tima wono kicha yeah so karama way of the cross o chake yini no dini go duchu gen gibino kaki woro ka chel meno a good friday kama ana witnessing silam ka chel ki dini go duchu gi woro ka chel way of the cross kaki tero yataria katino burro od lega pa protanti diri burri katoli diri maja tiere orthodox cross eno burro way od lega pa silam is in record now en gore ka chel eno mukelo ripe madit o wego tin machala chule wano tika waga ikum dini o wego ka yini winyo dano logi kum dini leb mo makaro kita chonni pere pien okay apoyo ono commuting ano chidong en kimeno o wego tin ka wano logo lokum dini pasilam anamirni awajman ni dini ene eguni duchu ma wano no gi wi logoni konyo wa mi loko kiti mabe wano kwokere konyo wa mi kelo ma konyo wa wego identity wa beru tie pi machalo kaga giken ento iyo maleng midini identity wa beru tie mana waga madit ma wano tikere dong nyang matut ikum history kiti madina chelo donyo kere piere tek wego karma ana winyo ni tin Sheikh Musa Kelil obi beru kwedwa yaw beru yom daga mogo ne abi beru ka winyo wega bet ki ngej matut ka yini kwano Quran ki kwano Bible wa dir tutwale komgi dikingi pien jemi dujuma Quran logo tie Bible jemi dujuma Bible logo tie Quran kono do kitima ki tiyu kere ena yecha mu kene neno poga mone no tie manok eto dine egoni duchu tie mi weko wan
wadon achiel gin mati unique ki dini pa Islam ena yeni gen go gwogo te kwaro mamegi ti intact te kwaro ti intact kiti magi rukke kere yo magen gi lego kere wor magen gi miyo ka gitiga donyo ot lega ti intact eto tin ka ini chero botwa idini mapapat under Christianity ibino tie te kwaro mukene mauno wan wanone pere text donc bayo chen cha mukene waruk mo wadonyo kere ot lega udugo gin mukene ana neno for now more than 5 times ma ngat muruke mara chero kamunyo kumunyo chi reverend wajo ni kechung dok chiene bet piny neno mukene ruke mabe ka ine bien kany ana tamani gineno petime idini baselam pien ruk gitie very decent gen ruku boma bo manyuru war ana neno in situation ma cha mukene sound ki ken ma watiyo kere od lega balo walega pien no sound no tino la mal wati room matiri ma cha mukene piyo tutwan owego ka ine neno kiti Islam tiyo kere tiki ana nor gen gugo ote kwaro gi mate kwaro ma gen gugo emoni konyo gi tutwan kawdu kiti magen gi cerro kere ka woro la chwe tutwale ka gubine kara mi fasting kara mi ni rikech ini tugi neno a lot of uniformity itugi neno nene gine eni dano wen go jolo e kwogi no dano wen tini rikech no tungim dano wen utalo kay neno magi cerro ka kwe ini tugi neno ni kwe mageti kwero ni kwe mada beda kwe ma jolo dini duchu Islam kay neno makitika kwero chalo idi pego bi pogo ngat mo ken kono yiniti Islam kono yiniti Catholic kono ti Protestant kono ti ajwaga kono ti ngo tek ini bino you will partake with them uchamu ka chiel kwet gu marunu ka chiel iberu yom awaka pa Islam eno gipogo waki joma kero gipe ma waluo gine duchan gipogo waki joma gitika kwo ki ngodo kitero it gichami gaingi joma dong maka gido chera nyim jomuteki Islam tero it gichami nieno meno now eno na yeju achiel madini pa Islam oga kere ni king matek dak gitika waga ikum jemi magen gitimo owego chawa dichu ka yini neno tich ma Islam tiyo woro diriye donc an machalo an ma pe Islami polkar an ano ko pa Islam yomo yamada pien aneno jemi mabejo kiken ma polkar gen gi karte kere gi kelo kamanen si ana mero ni agik mega kany ana poyo tutwal aneno ngat mona wachi dibeno donyo ero bero e rugo tok pa Islam nem talo dugu Islam moten ko ana poyo tutwal Bad tutwal Fred apoyo Dok main lo can you mute yourself so that okay the ben apoyo bino unmute. Yeah. Yeah. Mawiti ka jol in ke jol Chief Mufti apoy binu ikachoke bot wakan wabiru ka kuru matek pen wachao chachon pen dui wachao no cha chiel sinong kita ine binu ni apoy ritual mapiao no idonyo wabiru ki Fred no mukwe ma eno biru ka lok ma biru ka jol ritual tik ma Islam tiga timuni actually chalo karma ma nogen ge ma nogi tika kwero ni ma chalo idi nogi jolu dano ma pol gi luo dano ma pol bene siangeni ini mer per me lo yano ni kidong ma pi no bino Lady Grace bino lo and why and no teach but kita Islam tiu kede piano no ti ki dano man no da ober bene
diere ma I don't know bir Islam. Kidong an mera question mana ma mera page ma koni in gwa ketwer gamane ni tie gwanyo ot nyo kabedo ma community twer tikede monugin mana ma mi ma chala la page mi ti kidong yeah kidong gen muken mana page kidong muken mana twer kele jal page ni Islam obedo chalo duan paluak un chalo dino tie duan paluak well duan paluak winye ka gwanyo ko paluak tie nyo unu twer kelo ko paluak kamaleng kidong ngeni chalo dine ma chung matere no jime machalo nge kin mabe nyo gin maraj ani uchuye keja kidong log me chung pilogate ane gin mara kor winji na kibari ana poe to alla joli Apoy bene. Ana tawni la penyi enoni ipenyo maber to al ka Canada atawni Kitman wati king Sheikh actually pe mufti but Sheikh ti bodo ka kan ma atawni no endo rom gamne maber lo ano kirga bede an koni abi meto jami duju ma pat mano ana neno bene mano kwa maro nyo yom gere chunya ki komberu idini chilam cha tamne pierte kwa jol en kita en tika ka ini weka en ramo gammo eno ni chi eno gammo ka don gwa koni wan wa mera ana foi matek okay shake don Yes, for na tek remember when ma gitie chawan enini nyako lok ma pere tek twal iyamu atamu dante winya mabe nya Sheikh Ismail Ali Umona imam me gulumen mos mayane ye headquarter mame kwa paluslam i lobume achole awinyo ngaro mono mentioning Sheikh Musa Kelil Sheikh Musa Kelil kubecha wani regional assistant to mufti ma tilera so kume pe kama wanu ti ye kumbedi chawani enini donc la penye na ta lego ni konke no wera niang mabe lo ka at mo be nini mauno la penye tika mini were wadore ye kibena mera fo lok mau mera fret aka wachune mapol mo nyaka lo islam mabe ju kitma en neno kere kitma niang kere mange ni joma pol bene no gitiki chaden gi magen gi mogo kitma gun neno kere kitma gun niang kere kitano go winyu kere chiwa binyu akoma pol i wang chama frudong en na fo mate kanyang la penye mabe kan ana poe chirung ana weka ana dok chieni kum pen adek ma ana penye ni me achel ana penyo ni tie gwanyo ot nyo gwanyo community hall moma kitwero diero ne wek community uti kede mon jeme ma kede ben nyo community nyo cholo man pere kidong question marione any un challo dirro many year uchunki ke duan palwa ka ko palwa tie un o weru duan palwa ke winye kidong me adeke ane chalo dini ma patek angeno chung pi jimma ma be kidok bene ni dan ma ngi gin maraj apo jimma be gin maraj kidong chung pi tem keja ki chung pi logati kidong pi teach pi luak duju pange ka I win mo be dong yes for mate winyo la penye na mabe kalo on macharo on ma kitiu kere me konyo loare atam boto ga chalo imos ni machalo wan islam wati teme matek twal ne umera no rola chuju ye wege ngom wanu tikere machoki
mo beru limu machon mo meto no development mo polo time ye ikinje mo kene mo no karola chwira mo ye beri ye ene chal hol mo madano chero nywaga ye je mo pol ma eoni ti i plan ma megwa ye nyim gen mo wata tamuno mera ke tem inshallah mena mare yo wan ma chero wan no tela chero an beru lela is back tawni dawte winya mabe network no network no jumping mana so ona tega watuni wayele matek twan machalo lutela palwa mene oni wakubu duan lwa kuchera nyim jomo ken rombion ki koko gi yo mapat mege mogo muteki jomo ken no tigi cases cho wa chana matek twan machalo office mene oni wakubu duan lwa ne ono chera nyim kibene malupe ki yar lok me konyo dano e community wer dano ototo matek twan me chun ya da ki konyo gi iyo mapat pien ka waneno lutela mapol pol karate ni pegi konyo luteder maping kuja pol pien polegi chunki jolo wolon ker gi dano pe konyo gi kinme rocho ko dano pe konyo gi je mapol wan ben machalo office wa yele meri puching ki dul mapat meneno ni wa yaro message matiati o karo cherbo dano wa kuja we go roj ko padano we dan go be joma bejo we diri alors beno beri kogi eno ne ye wiye ikom la pen ma ini penya ma cher ma romo do ye atamo man be ma de po itwal in the twer me de kitam mai ki go point mai ini tie kede ke duani ko itwer me de ki point mai tie kede Sheikh nan peti winyo wa. Okay. Oh, let Grace into a winner. Ati winyi, but tam Sheikh peti ga winyo nan charo. Okay. we were up but we ran away because of rain. So what can we do now? The band has dropped. No, I think it's the power back. Yes, we may not take long, more than after 20 minutes. I did the band work Sheikh don't get or team or lock my no bill kan yang down tin. Oh yes, that's right. Yeah. Lady Grace, can you hear me? Sheikh Ramu winyowa? Iti winyowa? Yes, for matere, udojadare.
a network ai tiga yenge ento watie dong ma olo mabe tamu lok Okay. ma pere te total mati wi table ene kiet ma silam udonyo kere I ilo me achori I kwet no mega machalo latikwan matiga timo ya law Islamic law ma waloni Islamic Sharia University me Islamic College University ati tota mate total me timo research ma mega e kom research ma ana timo malupe kidonyo pa Islam ilo me achori anoni lo Islam udonyo ilo ma man me kumalmi Uganda I 1830 Mwagali Bachel kimia boro kipiara dek ma udonyo kitun site me Sudan ma ngat mo leading dul leoni nyo dul monyoni mauno gen gitika bino I tung kumalo kan me lupeke ko mauno berutie I king kabolega kachel ki king me Buganda so madong kibion gi kelo mon chagoni warrior chagoni we kubion kalwen tunkan mal komanda gi mo beru mudoro safari oni makilonye ni Khalid Ismail mo ber anywele me Egypt then ena yo kelo isaid me lo me achule kan kadong silam do cha onya ke side matung kan ucherle lo matung West Nile ka cha abedong in 1844 ucha odonyo isaid me Bunyoro sub region cher kere isaid me Central ma ena ye Buganda kingdom ikarne enoni so bienu pa jone magen gu bienu ono pego bienu machalo lu fonye dini machalo joma gitika bienu ka yaro kwa na medini jone go ni gu bienu machalo mon magu bienu ka ko machalo ki cher ki paogi onyo ki gamogi kuja warrior mago ake Sudan mokeno ake Egypt then kim jone go ni majority oberlo Islam then karmadon basement kama gen gu bienu gu basinge research ma anano any basement go beru ikaber machala juru kama fort patero nyo Samuel Beka bienu beriye mau beriye kujani so madong gen gu bienu madong gonyo bienu tum madong karen donc non jon pedong gromo do yuga gen Southern Sudan kama gen go akie dongo bienu gu dong andongo cha basin ikaber wan eni me ko malami Uganda ikim jone oni jomo ken dongo cha yaro kwana medin me Islam wiye do cha chera nyim enu ne ye wiye kit madin me Islam bienu kere then donc madong jone do gudong donc bienu kilon jone en ni nubi piene onoge logo leb ma urupe leba rabuti iye leb nubiti iye then ki bienu kilon gi in general ma chalo nyinga chele man ene kilon gi ni nubi wero ekien gidong jomo kendo ngudong da juwi kar enuni jomo ken gu chao ke kanyo gu chao ngolo nam gu chao chere side make wiye kitma silam udonyo kere lo ma chole kadong e karma do ngudong kan gen nubini mukeno gu chao fonyo da owero silam do chao nya ke side me ko malami Uganda kan chere West Nile chere Bunyoro ka bedong machalo Central pien madong dul pa rabu bedong gu bienu gu donyo Central kuja bot king makiloni suna madong bienu jolo welcoming those Arab machunye yom in 1844 ikarne enoni then kadong 1860 ke kuja machal wure machalo mutesa one uchao bedong donyi din me Islam uchao yar ko me din me Islam enoni ye wiye kit ma Islam uchao nya kere on donyo ki site matung Sudan kabino ilobo wa chureni kangolo cherto in West Nile enoni ye wiye kit ma anian kere malupe kibino pa din me Islam ilobo man enini me achuli afo network wana yela do timi wakija jumping to twan
ka itigi tamme mede 12 mede kilo magwog nyomo kene ma pat ke atiakine nyo ineno dalo agima gwog nyom yora penye any teach ma unu tika tiyo actually religious leaders peace initiative. Actually. Magalupa kilo actually religious leaders peace initiative kitma ipenya kereni duli kitma ana penyo kere Sheikh Musa Kilil ma utemotia ta wai karma dong luen kunya to twal chalo luen me kar pa konyi gineno matut ipiar bungen ki wieni yuango mo romo ripe kere yuango mo romo ripo kere ki gamente mi Uganda achel ki dul o migi wacha magiti alwen wego gi binu gi kati kilo tela mukene gen achel ki bishop no wengi ki bishop mukene meneno ni gi forming dul maromo goro dul dini wen ikachel wege pora ubet pere we kuro ubet pere we rip dini machel mo wano ticket gi ilobo waman mi achuli ni okachel ka rebu dini ni okachel even ripene enuni romo konyo matek tutwan medlo tigamento wa Uganda kachil kidula dwi magen begeti lum nyoki joma pat mano wetigi kuro kengi we rip danu ni wen kachel we kon chi ya dar wala twebeno ye joni go bieno go chako dulni enuni an waneno kita dulu nyaaw kere gi nyige waneno kita lu dirani go miyo kere gi pogi go woro ka beru ma pat wuchung matek kadada machelo dul matika rinu tan ikien gamente kachil ki umigi wa magiti lum mala dit wi ku beru Joseph Kony wanena ya dikne wala tweju binu ye legagi wala tweju binu ye twinma be magen go beru kereni antil ko beru chawane wan jomo kene down do tika vonyo down tika yom twin ku do cha beru tie donc ma lepp be na ki dul ni enoni kawana no kit mana yang ikaberu mu kene ma pat wanoni no luen berutie kino tenda dini luen berutie kin dul dini ma pat lara no berutie mono no berutie ento kenene ngom wa me achole ni papata tie wa pat wa ki dini magi ki dul dini mati central wa pat wa ki dul dini mati ka bermu any part of the country kawaneno ripe mati kin lutela dini wa man me lo achole ni lebo leti la malma you cannot compare ki ka bermu kene we hola chen ben keneno kirwa Intelligence Council of Uganda ma ben tieni level mi ripeni pero comparing ki level mi ripele wacholi bien o kamo maka kokoti ken katole ki Anglican ki cherbot Islam bien riutan ka kokoti ken Islam ki Catholic Anglican bien riutan ka kokoti ken Islam go Protestant Catholic bien riutan we upon no ki bien ki lo we riutan ikien lu member mo ario manga Rachel ake Catholic Rachel ake Anglican joni go biyon ko kwerne gen tagram ye Anglican riu tale kengi go biyon ko kwerne Catholic ko riu tale kengi gimero independent body ma ene Islam ko cer woni Sheikh Musa Kilil ma riu tale on wor ma be da ma nyaaw dige so dul ma jonu chaagoni o beru dul ma konyo ma tek ma da me riu tale ikaber ma pat ikendano donc bene o wego kirwa gamente benu neno ni joni kara romo kon e yo mapola deda joni kara romo rip wat mapola deda dul ma chalo alpi o konye ma te fal mirino tal pen luenyo tum luen ma do don kerma luen ma chulo don kerma dit en luen mi ko ma tiken kaki me no ne lara me ngom wuchung ben ma tek mirino tal ikin kak ma pat monu dan luenyo iken gi kache ne go time go kingar monu chega kan guber ka cero ka ber ma pat le wa chuli ni meneno ni riu tan ikin jon igoni ma pat we fuju be tikin gi so ena ye be paduleoni ma kit ana neno kere ma komberi chawani o cera nyima dong dini pe dong ti dina de ken ke ma dano no ngeyo kere ni watigi Catholic watigi Anglican watigi Islam o we extend ma chuli religious peace initiative giti ki lu member gi ma dong ti dina bor majo mo kene be don kay ko no nying dini mu kene woro ni dini no ay ko
wa Orthodox ti iye, wa Pentecostal ti iye, wa born again ti iye, wa 7 days ti iye, o extend ma dini do do aporo magati sakol me actually religious leaders specialists when pingo bunya pien ne rip one tela dini oberka chen tene no mo di en futo chok edwe enini ober ge chok palo tela dini ma wano ni wan cher one tela dini we need to have our sako ma anati ken one of the executive mo ber olu rosari e compound wo ma dudul dini o wengi ti kono catholic kono anglican kono pingo dano mare because ne alpi o red one don ka chen gin ma pogo pol kar one ma cher one dana mar wachoni gin ma pogo one ikid mi dini eni je ma roma ria de mena ma chen gin ma pogo one eni ne olega mun gin men ma chen eni silam legi chambi 7 days legi chambi chen katole lego nyu ang nyu christian gi legi chen chabe mona pogo ma chen gin ma rio eni gin ma pogo eni silam legi mos even jo legi chat even gin men ma de madong pogo one ene gin ma tiri ben ye wa wen wa ti yele kon rola chwe ni ye wa mo ma tiri da ene pogo wani dokum ye chu ene beranga those are simple things madong pogo wa but ka don wa we ko jene mo karo ki on lega mo bien wa ti wa inoni chilam ga tori ki nga wa che pol gardano mar ne no tok mi wiwa dano mar ne no kanzu ero tege ngeoni ka wa lonyo jimi ne onyo kunyo pade be obi on lonyo kanyo ne kunyo da anglican bo bi on lonyo ko la gal mano to e ngorne wa kero chen wa don wan wa chiel mano kaka wa bena chiel le bo bena chiel kala wa bena chiel rem wa bena chiel so e gonya ye be pa alpi ma obi on konyo wa ribo wan jo mo ken wen ka chiel mo wa do ka foj ma tek to al boro la chwe fo ma tek kibene kumbiri chawani kama wa oye chero wan ten ma chole otiga yele ma tek to al pien na ayang chon ka wanu ne ingo mo churi ko ni ngar mo penya ni pingo islam na ayang ya churi kan pege fonyo gele wa churi pingo le po tiko le wa robo ke kan tiko le ma pat wan ma chero wanu ten na churi ma do foj ma dito fal bor wala chweje ni wa yele ma tek meneno ni wa fonyo wan ma chero wanu churi ki le me churi merdano ni angdir me islam we kumbiri chawani an ma chero anda ten na churi ti mo me mos ma dir kumbiri chawani do mo ke biero mati mom e mo anan eneni ati mo apia de kade banga we mo apia de kade kam donc so fa beri mom mi mo si on pi mo kaya bero for the first time na tena chiri mi beri mom mi mo si on pi mo ka bero ma tie awaka mo ditu twan bot actually churi wen keri wa churi mo pesi na ni kombere chawani kayini yam radio mega pe yam radio mo ken i fon mo ngita fonyo lok mi dini i winyu donc i fonyo kele wa churi pingo piene ni lutino madong jomati fonyi do actually one day macho wano tena chuo no ni kwa mero gak mo bera we need to go back to school we kumbiri chawani ati mwagamia de emeti mulo me islam watigi lutino mukene macho Sheikh Ahmad ba kene magti Saudi Arabia watigi mukene maglonye ni Sheikh Muzammil Ismail ma enti dispika de me actually mulle ya ka Sheikh Musa Kilil yatina chuo tino la mugi ma aka ka makloni paengo ma aka la mugi so wa yele mo tek mene oni dano kunyang matut dini me islam bu dini me ripe wano ka chel kep ma dini mo kene ni pi jomo kene be mo kene be pero mo ngena andane kunyole family madano pe islam family ma actually ma ki woro no pe dini me islam ono jone de strong catholic ki ka be ma kilon hela uyadul ma chok mere an ki mo mero chero picking anti chok inge samoris kama ke onye ye pi wiya ubel kan ubel on daga Saint Maurice mauno wala ke Saint Maurice ke Saint Maurice daga no pe biona cha daga Anglican di Saint Michael ma juma Paul gi ngeo church maglone Saint Michael ma branch mukene ti ubia island mukene donc cha la wiya dul pe kuya no be donc pe biona cha la harb free still di bon again church PAG church ma biona biru daga la harb mo ke roma bi i PAG church ma wayibu wa church karma down te kam wanu belo tina wo mo belo goma ta fali mo ali bario ka bero mo eya mo ali ka bichel ka bero church wa yubu church matio nyama opposite onyama NTC ketia slope karo center onyama no opposite onyama NTC church pa PAG church uno headquarter wa tiki rombe kama walege wa yubu ye wa church ingela chenda no pibenda bi andonye din me islam chi wen lobu ketman roda church o yubu kere rola chujo yubu ni wa konya chole
foro yo gwa me din me islam ci wa do ye foj ma te ko twan bor wala chweji e goni ye wiye gen ma tamoni were lo ak be ma pat unge ma lo pe ki din me islam o jol ngati mo ken mo mer na ne wajo kere kay nene ni no idi mo karo eneni gulu bodo kan o beru kidano makaro jomo bini mos wek jomo beri ba ka jomo ba beru dano makaro dana liba bi kit ma an ala ne kere ke mo beru kidano more than 1000 mago bi mago mi kon pe dana liba chele we beru islam jomo pol ma pe din me islam jomo pol mago tawne ne ne jomo ken o chon mago lo islam mago bi alega cha pa re on ati mos non dano tie at the end jomo pol go doki jin man nok marola chujo me pen wan din islam jin ma tiri malu ma mi nu mere cham kila wori mere sharing ki jirani we ko pol karamar wa chere dia wani wan ma chala chuli mer wa gaining culture me po ko jemi kilo wotwa pe yi jirani ni to ki kech ko no initi ki cham mer wa bit ki chwin moni ni o mera pa cham kena o mera cham kila wora ko lok moni ma wa baru lok ni ana tek ki ora o nyo ana ruot ki ora ni wa kwanyo ba chen a chulu numero bete ila worre numero bet ki keno itika chele erogi chamu ka chele we gamira folo dirwa mi achuli machon manaka ya achuli ki chami dikat pedong cham game pa mono mo doni karne cham game pa mono mo doni eni ngat madong chamu ki plate e o cham polo game awon har mo to radio ni cham madong dan wen ber ki plate dan wen tigi fop dan wen tigi malaga mo chamalo game cham ma pe cham polo game me cham ke tok e chania dan wen cham ka chel ki gwenyu chi ya tamu kwija kelo wa appetite kelo wa yom twin me cham eno na yedin me islam ke tawan timo ke roma ki ket ma chul ma chon na yang timo ke so wa mare wa ripe won pa chen pe kuch u beri ko wa we don le beri kon jomu kene ma gen di pe kani wanu bet ambassador me ko ye di message we ko roj ben ko gi afoy won wata do member apoy loke daga amiro ekwing lok ma ini waji ni achulu betek kila worde man gin ma ini waji ma pere tek tutwal doge an wano birka ter itwa kidma duwe ma wul ubiru ka kwero keju utum kede madong kweno binu ma birka jolo dano ma pol mono jema wano jolo ma bem da kidok ana poy lok ma ini waji pe actually religious peace initiative ma kiru lok me ki bet ka shel te ko dano kidong lok me ko be gwa lok me reconciliation pera te total ana poy total amir mi ukar ke members mo kene Christian inde don la chen ko igam lo adon la chen amor wo wen mortiken yeah yan ange cha be dong na paron lo ning dan wen ka chela chel ngatu ber ka lo be a pam winyo nye piane na fuda pe ba ko na winyo la chen pani mier gan dok check come on now yes but winyo lo ko ber mi tutwal tieni mana yan pi o ber pin ka winyo lo ma ma chala an me winyo lo ma ngat ma tislam ko bet pin ko tiet kong ngoma salam kom ke komen gitimo pa penangi matwala che winyo lo kiti lo kere kiti yinyo kere roba pi pa ngi ka salam bo luoni roba ki botu an frati bot katoli ci fra luoni roba ke tika yinyo roba nyo tibu maleng wa ka wa kitung bara katoli nyo born again ke tika yinyo roba any woro kita initika wote me kobo ki Saint Maurice kama ki ni kobo kiao 7-day kong Protestant church dan kade kobo ku be de ti about Muslim what almighty what pe what maracho kulo what mabe pieni tika yinyo kama rubanti ada pa rubanti kwene ene ma initika yinyo ne an kitumba wani Holy Spirit ene tika what kidi pange kira salam wale kede but kiti ni wor ko in mete ki wor be furi tiri ni amo de bi o da bi ko ke salam da ko da cher ba religious movement mukene no ada patel lok me mun bu ko ni kilwane sharia ko
Make what you want in Bible. Quran. Yeah, Quran. But the verses are Syria. Konya. Yes, so what meti what winyane me dakbo of anba no ni ti on be bi ka tet wa kira salam u don kere lo me Uganda. Ti pian pa be ki show putwal pa gana pa ram gama don and pi ambe abe la katoli be ki maranye katoli amaranye horo zari gulu kenyu ento kubeti ambe da tiken jo me born again pi anti ka yin Bible ni ma ma ti Bible ma ju ki to ko ba ti mo gano nyo ba ti ki yu pe ba ti mo gano nyo enti no ni ko pa da pe wa ti ki gina gi wa ni ti Bible so go lo me ba u be chal gen ma mi ri yinya ti bu ma leng eno bu nyu ti yo ma ko le pe data po ya po ya Yes, poor Christian. Ying Sheikh is Sheikh Omona. Is that oh right? mona okay Yes, yeah. thank you for it. I'm Jolo the men can okay the way about what? She don't want me car kong in many Gambia. Okay, ana foi wuto twal kin ma chenji ana waju pero atamne wachan ana lok an bene ka kana kong machalo ma peru beneficiary ma det ikara ma kwe iri ana bere kello cham ma tek to twal ma bere mos wan ki mego beta holo chan ge wa ber tie ma wa yeju em gwena ma petu to ci man ana tega waje ni jami dujo maga tega waje ne ikit me ripu jami moni mano na mano ini tikere eno ne ana mo ki wa ma ana beru aneno ber pedong tian ma chel ko honyo ke ken ber pa winya ke ken ber kanen gine time over the years icham kene karmano wunge mabe ni chije mu kene ma wan watimu ki radio patches chamo kene no ti kom dek ma kome ma funo mer ini tere keno no bene no gen gitika what iken pin ma pat chiki kelo gine ne bot pin ma pat mo kene officer mayor mo kene catholic church mo kene protestant church itero dek egune dujo mana ene je ma ana neno chu yo mo chunya pieni ripele eneni ene ripe ma kache wan wa kero ye chunywa chilok madon lo ben pu biyer wi wa pieni no what to focus on one thing irrespective of your differences in lok medini no in ngewni food at the end of the day you are all dano mano pajo kakany won wen kura joli won wen kut karachiel won wen kut beno dero jol mano mere Germany duju uti kere kuno ware si lo ko makajo lo wen do ma an pa mete ma pa mete da met mu kene ma di ye ana poi bena ma tek Germany pu ber yot kat matiga on ka ina ngene Fred ubi wachi ka cheno pia wajo Fred miro mokte dene kwata te tek papata tie riang wa cher wa ene go penyin ka gam la diti we holo to u ke loke ene ni bot wa chalo wana choli tinge mana ini ben sacrifice ma ditu twal ma miri wa po en ma teke ye pi kwanyu ka reme bino ti atamne ene ni we jem ana tamne ben meri ikom lok ma dong dano lo apo no duju panelist ka chele ki dong dano ma tane wa ki yam ki wa tiene ki wani better late than never gene crystal better late of course yeah of my text to trial atam ni dong ka perak tigen mo an cha dong lok ma mega tum ka kenya foi ma text Apoy to the ben. Uno wa oi I car me comments. Lady Grace aneno ti malo don. Yeah, ana te mi penyo Sheikh. Ngi wan ni ban tar pa lu lok ma tar pa lu lok ma chule tiki keta gen introducing themselves. E why don't you
iwacho nying kaka ni chiweko ni wang'eyo ni in ing'adi. Samoro loka mere ma achiel ni tim be itiete ki pachul itiete kene pien man ni gene pachul ben dano niang kidong mera bilego ni kar ki kar ya nyim bien ibet ka puonyo dano en kiti en ket lok ma in iloko ni weko dano niang yen en is a very a platform mango ti international man ni pol wan weng wa ti diaspora ti weko dano ngi pien pol dano pe niang so puonj ki bera ng'e maber ni Islam ka odoko yo lok pa youth gunu be ye ung'eyo ken mi training youth eno ni bi konyo en pe no ni bi training gen chad Islam en puonj mano gunu puonyo ni konyo lutino matino kera wobe nyanya to twala wobe ket mi bedo kwo ma ti kitana ng'e kere ene jimba dek mana miti gama kai twera poyo. Sheikh Mona, over to you. For my terra da ma ki clock ma pera ter ki fan yes a kete patero kama aye nya ket ma waju kere Ismail Ali Mona babana nye kiloni o Pio James kubedi kiloni o Pio Ibrahim ma ake kara me koyo ma nonga naga mati yuaya mamana don kono tum 18 years and age anie no kilona chier elem ubero mego ma ake kara ma kiloni paicho pakedo ma ginonge la tuong ma wangeo ni madiete me ginonge paicho mogo tung kinene gi kuja tung twero mone kama mamana atiye gango madiet ti anaga ento ki gurukan wa berla wiadul kama kenyo ala ye be watiki gang mukene ma jo mukene be ti iye matila tuong kama muze giberi iye mon ma lupe ki lokom background kwara no no nyene uchan naptali la tempo kumunamu mon lo tem koyma no ginonge I gurukan mon ma lupe ki family background la mera bo na no bien wajo ne dini no wacha pe yedo to ala tamu dini me islam endon kama nan talo da boye ribieto ne o cerca modo un per pien ngeo pingo bene atiga yele ma tek ma training tena wobe ma pol me konyo gi pe training yen ni go bet chalo al shabab pe training yen ni go bet chalo ADF ba training yen ni go bet tena ma bejo go bet tena ma diri gi belo nyodo ma bejo tien ni wan ma chalo wan down la tien mo ken ma tiri o be don dire do la nyodo wa rabira wa tuneno mo ne ka choka ma ke gora wa ni jui wati ko winyo ni anyera ke training anyera ero down we give le from training from fonyo no tena wobe inoni effort padan went to be chawan NGOs ma porta effort community anyera the winyo ni girl child education eno tena wo marroje ma wanta we ko give training yene dire go be ka ba tena nyer ma beje ma wando yugo gene where yele matero where kubedi chawani kama ana beri it is surrounded by a wobe can bulu can ma wobe wa ki anyera ne konyo gi wer diri gu dongo be do tia mabeje anyera bunge twero gi bunge ni gien diri gi be ro mege madon do tena wobe bunge roles and responsibility ma chalo gien do tena wobe ni diri I kero dango I chako be la nyori chako be digan wero kay neno mos ma dit ko be chawani jomo kene ni homo ron bien mos ma dire lake ichabi I mo go chadam mos ku be chawani is taking over by youth with 70%. Mo keme biera ngwen du pe bino ne ku be chan gina yo ko olega pingo gina yo ko olega yeni gidong bi ngeo ni kanya ye kama be mo romo no ye fon ma ti ma romo konyo wala wu me go mo ke la tiene ni la tiene be la ti kwa na we ka fun la tiene o don be la tiene ma be ti ne no ne ti mo no ene gin mo ti to ma te to me ne no ni dano o mira gu be ma be mira gu don gu be jo ma be jo kibere igoni konyo mo bere piemo rigo chingo ki mo kende mo wo me konyo gi we go neno mo mo ti lo ka choke ni o mera chera ti mi funyu lu kena wobe a chera funyu bulu kita me dan go ko ke kita me go don kere kibere woti funyu ke mo funyu wa dan ki me bere on pien ke ne no bere on
beru fun ma again mayon jomo ke tawni ka ende kwani te professor romo beru ki dare hot no ka pe ke fun kito mi go ke dare kito mi da go ke ri chwa wen wa yele kere wa ki bodo kuya mene ana wa coaching wa mi fun mo rombo dano we tiki ka rola tejie nyim pa jon egoni olo ben mabe kibena en kita wa yele kere ni rola tue beno konya wa ati la wan lu islam ne ya chore i headquarter den headquarter din men islam wa tiki parliament mo bena mabena wa beri ye kare kare ati ma chala member parliament pa islam me ku kudwon islam i on i enuni i dwon chore kibena pe en ne ken ati ken tul ma ke dwon gini ke le rabu wa dwon gini majlisul ulama majlisul ulama is a council for one madon in Uganda magina yegi yero mufti gina yegi yero tela me district ma pat paron ya be district kade gina ye to approve so many things ronda chujo ye bo ana tena churi ni me beru ikendo member ma presenting ka churi ka che filao adul pa jumadon wati wan piera re ubi angwen Uganda ulo achung pe jone oni I parliament pa jone oni ki be tia waga mate ko fan bordo tena chule ni me tien me achel pala tena chule me beru idul ni oni ma tia waga mate ko fan bordo islam me ya chule olo wakilao kage neno e mwaganan eni I present them the college of check the oni the college for funyi madon mo pano ne oni mo waber ka chel ki mufti me Uganda Sheikh Ramadan Dr. Ramadan Mubaji tenti won komwa mo ber ka chel tui I meeting ne noni so wa do fo je ma tek to al borro la tui ko na lego do tena wobe ma ngi te winyo wa ke ne noni ko ubinu ka chel ubin ya ko ripe wono wone am ti diwa ngoma dire wa Ramadan wa don kera chore we ko ber chore ma tek chore ma pe poko dini chore ma pe poko ka ma te ma wano ti yen enta chore ma konyo da worre we ko chung ma tek ko ma tek Okay. Well, Dr. Anero, what take a comment kaini ma taune waram kwano dong ena cheli ene matieni wa piana na cha wana bero tumo wanero dano ma kilwonye ne lino go mikmatika wane just as someone wisely mentioned I am also here though at the last time I hope to catch up with what I missed from your usual recording. I'm watching you live right now from the top of the world here. Mono enene Mera Lino Gomek, my anti Iolaya, and Kinowani at the top of the world. She will for my tech. Doctor, back to you. Okay, for Tony, it to ben. yeah. For it to ben. A comment team kono nog eh. Che amir mi okar ke panelist Christine. He seems no itiki pain. Duktien. Thank you, Dr. Kilwakoin. In America, la penye tutual ento luoro pian kam fursa bi are de kange we report ne lutin magilok from tutuale to Muslim Islam religion so report mo we po report ma met tutual ci dong onim kitung bara beri chal luoro ci penya chiar bot omona amone yeah man la dit me wi kon aki kwene ngat mo kelo religion ni botu aki kilo bo mene pian wan jo mo ken wat ki luoro ti amala ka tur ni lu ti ne ko be ruenyo pian bu donya gi ma pegi ngeyo pati wa ni silam right back gwak nyo tiki lo mo me rang wan ne lu diru mo bien botu ma go cha ko fon in kit me la ka we ke cher salam ngom ati we madum en wadi made no ni salam dong fe en we en pe ni lo mo madum na fo where Agamo straight away because of Chawa. Anga pe Islamu mahali bari wakabunga kipeje bo delete mano kilonye ni Ibrahim Kobo mube lutena naga luteno kagama kiloni aria magangi tio luyo mzee mono diep mada be na fundi matek fan medin me Islam igangi ti peje changer ena ye beno yo
mos mati change mai mos yen e la dir wan lo ke din islam ke chi ana ber di ke ro meno kar me kwana Kenya aber Mombasa pe mwaki mapol makara bero ma ber Kenya chake ma don islam pap ber kila rema mo bien Uganda kan wa do ke ra chera ber kan bor Mombasa mwaki maroma ber ma ber ka kwan e on wen ber ka kwan ke tien lo ka chele gan ne omera ayu to ma te kwan me no nge wa bena me nge bora chole ma pe ber kiloro an ku be jani so fa wa ina ber mos ma diep ke mo kabero one ewa training down me chwalo ne kamo one fonyu down kid me ko one fonyu down wet down be ki ko ma be we ko pol kare mapia wa cha o fon ki ngo gede one toy one ga bonu tela wa wen ma cholo RDC an ku be chawani ke chair office pa RCC maburu che wajo ni una tiga yenyo la dit che Ismail Mona ko ki be kwani ma chim ki kun ka ki gona piene ki ngea kamo e ken kanini pingo watimu gine on piene wan ukie do wan watika ne on down wa mera ku pet mabe wan to wan to funyo down dul meta yargi wa wan to funyo down dul meta yargi kaber mu kene wan funyo down we down ro kiti down be do piene mabe jo down ne do ba pien ngi no do ba ina cheke me ko ngi no do ba down ma ngi do ba beru down maria down ma ngi do ba beru down ma la woro down ma ngi do ba beru down ma mar la wore down ma ngi do ba beru down ma la kija down ma ngi do ba beru down ma kirate down ma ngi do ba pe beru down ma kon pe beru down ma bom beru down ma kirami ati we ko ba fundu lu tiano we ko ge bet ma be pe wa training gen me mo wan to ke wa pe gi do ko pe gi mo wan fundu ni lo par wa ba tre pe wa fundu gi bene fun me physical me ko wan fun me tibu me ro me lo kadunu ne wan funyo joma joma down pero gi odong ni konji peri we konji ku betie wan funyo joma dong ku giving dong ku losing hope in life ni andong ko na pere so that ku beti game ni game kan fu de state down me ro get freaking thing chiga ne no ne din me islam ku biru dini bi kuch pedini me loen pedini me ka view pedini me wo ku biru dini me ma kire ke kache afo poi lo che twal poi lo pesi comonna tini kelli wa poi malengo twal de ben ti come na chel do Kenya pangi che ram che ne pien maybe gonna o mi cara che chek me gamane wen dong wa loro come ma a che bodjane no weta Okay, man tiga keyboard la dit jana no gwera ma wache amor wundu ju panelist ati ki pen kitman bot la dit sheik mona pingo jo muslim gimaro na ko jo ma pe I dini me islam poi ma te tawa neno il Quran wala chude ما روما تجواني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ويعني تي كوان كو فنغت مو كيكين لبوبال كو فنغت مو كيكين لبوبال من يوري إتشيك مدين من الإسلام ما تقول لكين ما تأكي مولو إتشيك مدين من الإسلام إتشيك من الإسلام إنيو بول كاره كان واجه كده دان تان واجهني ومار بانا قوان but إتشيك من الإسلام كيه كينغت مو كيكين من نفنغت مو كيكين كونو تيجلام ونيو كيه من الإسلام ممكن القرآن ولا تجواني ومن قتل يروى تجواني ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل نبي كيت ما ترى منو كيت ما تيمكم نتير آدم ريو نرتير نقول وره لبعض وادي تيجو كتبوا دانوني أنه من قتل نفسا بغير نفس من ما بيكون يقوى كم أنما قتل الناس جميعا رمضان نقول دانو وين ميلو من يور تيك من يمين إنسان بيمين نقول دانو كير ولي ما وانو نقوليني pe chik yeno kona chilam chik pe yeno chamo pego chik pe yeno mire ne opego ni no pego de yo chi tu ne kona piene ni itigi ni ye ma do kar la jo dong yen pe chamo de mire ne no opego tigi pe ma chole ma rola chu chu no mer wore so dong dan kulu I cerca ne ko dan kulu la bon bal la bon ge no mo bal ma rola chu ye ni karamu ne ke da en ngatu ne ko dan kaka
kon process po ma pedum gute chik me yi tiep ma konye pe me lupone tiga ne so chik me din me islam pe yi ni kine po pa ngati mo ke ken we hola ne mo ko ko ba ben woni ngat mo ke ken ma din ne dano la bombal ki ti ko to robot wari ne me ci robot joni chan ga ko chul ko dano ne noni so chik me ci la pe yi me ne ko dano bor ma yara mo pe la pen ko ni la pe ni be bien a winyo lobo mo ni gitan ne ko dano pen e on ko ni kero ma chala bol ni a winyo ki ne ko dano Somalia a winyo ki ne ko dano Afghanistan a winyo Al Qaeda ko ne ko dano per e on ne mono politique me self interest me lobo ma dini paye cheikh islam paye no mirne plano ki chaho me ko pa na te mo ni maruga chujo meo kono na pe on ti islam no na pe on pe islam he have right to live in that country ka berma ente ka berieni ki to en maruga chujo meo so cheikh islam paye mene so Okay, Doctor Neno, Logachel Mabeno, about Moses actually tradition forum. Muwani, the fear is real. You need to really convince people. Man, look, madam be an but shake. But look, mukena madam wajaka enemy. Ladit, how do you explain when someone joins Islam and ends up with a radical ideology? Man, lokokene mabena gwakono. Ka chao na futie data chino work go gena o gam ka bena chao na dong tiga di wa chi ben we work wa nge. What me you cara ki shake on the megam on those questions. That will be the last comment, no. yes for ma te ka joining din islam umera wa monitor wa ni fiat ma te ko twan umera wa neno wa to ma te ko twan me convince dano ingeo adari logo go pateni chok ada gagada ada pa do pena yene tikye kadom din islam ka chiko pero one cholo one sana we malobi kadom in pe logo now you face the consequence between in mun ke rola chwech in mun ete timo bale then madong o donye din islam che kutemo pan yang matu to ya gifene Oda radical. Radical la penya nyeri la penya pa ni sora mi ngalo doge la penya pa nyeri pe bo la penya ma penya ento yang penya ki le mon ni me dan me la me da radical en to ma gicha ga timo jim radio gine ho dan nyo gicha fighting against other countries and tika wa kita down lock to extreme for ma te ma me gonyo ma tut dano ngat matimu bal we ko deno ma bera watch radio mega yana wa yoni ngat mo ge ken mo ne ko dano pen chik mi lu ne ko me ke me ke pen chik mi lu ma en beri en ka che wan Uganda kan wo te pen chik ko me Uganda maga yin ne ko dano ki ma ge te police chik ti ku mi an ma chal Ismail kan ne ko dano chik ko me ti kera ma chal Ismail ko ti ne ne wa dano ko ne ko we ko poni pe ne ko dano mana ka peti di ni mo ne ko dano et o down ki chwingi ma chon manu en ti kere ko nyu ki mir ma en kon kere logo ni eni dong nono mir net down iti ki nyin ti ni ma en ti yeni ni ti ne ko dan la bonde we are past mu ne ko dan Kenya ne down be ni so many people muto innocent people gio kabir ma kloni kwale I Kenya kuja kwale county ma choka Tanzania innocent people ko ti ki jomo ken ma kitan ne ko dan ti yo ma peri ma rajo de da iti ne no ne we ma pula de da Kero make a coin enemy. Put you king me spirit ma unego so many people. Down makara li mia chill. Innocent people down kogetu. Dini penego ngat mo na kocha one down pi mirne me kuone. Amente me lo vereno nero. Keme kere ki mora dore come ki piri come ka balo ka ke no la bal ki tue vui mando pe ke pen check me lo vereno. Ero silam dini me kuj me ripe mamaro down pe dini me ne ko ngate mo ken. Oh fire. All right. Boy, donc atama don wa bill ya gike me yo man ma twal le mir wa po she ko mon na me bill tin ka po nywa dok me bill tin ka nywa ko lo kedwa wa po be ne de ben me yen ye kam no mt ye man be de twal donc ke lo ben ya gike tin
che amir dong wallo ka chok ko man jo jo kamalo What a leg. Con leg dong. En dong lego pi wadong melor oh che kin de ten way le ga dong me lor chok ka ya walego I'm late 1 minute. I'm late 1 minute. I'm making break. we shake do lege Okay. lega chele kan yeah walego dong mo kero tinyo ga lega dong ba mo foi ti gwa o chaman ne dit ko ino mon tero mo foi ben pika chokre wa man ne we mi wi ko kar wa beri e walegi ni we lok ma wano nyako kan be lok ma nyako nyige be lok ma kelo kuj be lok ma ribu wan be lok ma ter we po ma petum walegi ben i ti we yo ma ti kwanyo ki chol peng ite we der walegi ni ti o mi wa kilo mi wa ma gen guruenyo kel gi be yo ma ti we gen gu be ben joma bejo walegi ni i ti wa yo ma dire ma ga we wa no at kuj ma ko yen ko petum ma kuj beri e walegi ben pingom wa man me achori o mi gi wa choli ma giti ka be ma pat gwogi e joma kom gi let uri yana pat on kuma mek ini kom gi changi ine ruot ine dit ine won twero e joma ben guru nyu dangi ga ber ma pat mi e tek twin ma ko ge tum ke tibu go yue ka ber me kuj me te ke gwa ko ke kom na rajatan gwa ko tieno wa mi e to be duju ma a ke bot ine dit dok ine won twero gwa ko mi e to yor kom lego man ni ino ma che me chue por kilo amen Amen. Amen. I'm so happy being a Muslim, Islamic like a pair. I'm very happy. Apoyo. Okay. Ano dong ending dia na wado. Okay. Man. However, There. The Ben, you can end it. Yeah. yeah pues just 1 minute okay there you go Bella